Rocky ari mu byishimo nyuma y'uko YouTube channel yiwe yongeye akagarurwa kuko bayihakinze. Fata ku mavuta nawe ngati ngazasohoka atakimeze nka Fata ku mavuta yo bazi. Mwongeye kwirwaho bakunzi ba Benja TV, iki ni ikiganiro cy'imyidagaduro cyane mu Rwanda, The Content Live. Tugiye kubana mo nanjye The Benjamin aka Young Mil. Rocky kirabiranya YouTube channel ye ikaba yagarutse kuri YouTube nyuma y'uko yakinzwe agashyira team imufasha kuba yagaruza YouTube channel yiwe. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ati ngo YouTube channel yasibwe kubera biriya biganiro yakoragaho bijyanye n'intambara iri kubera muri Demokarasi ya Repubulika ya Congo. Ntago ari byo. YouTube channel yahakinzwe n'abantu bashaka kugerageza Bitcoin nyine bakareba ko babasha kuba bahakinga. Ayo niyo makuru abantu bataye bazi ukuntu byagenze kugira YouTube channel yiwe ibe yavuye kuri YouTube channel. Ariko ubu ngubu yashyizeho team tekinike yamufashe ko yayigaruza uwo bita DC Clement. Muramuzi, ni umunyamakuru mu Rwanda, ni umuntu usobanukiwe ibintu bya YouTube channel, ngo akaba ari mu bamufashe kuba yagaruza YouTube channel yiwe. Rocky Kimomo akaba ari mu byishimo byo kuba YouTube channel ye yagarutse, akaba abantu mukumbuye ibiganiro. Ubu akaba agiye kongera kuba amakuru agezweho muri Demokarasi ya Repubulika ya Congo, M23 na RDC uko byifashe, kuko murabizi yuko muri Congo ari kubera imyigaragambyo. Abaturage mu mujyi wa Uvira ari kuvuga ngo ati M23 AFC 23 barashaka ikigaruka mu gace, ngo kuba baravuze ngo igende ngo ntago babyishimiye, kuko ngo ibafasha nyine barayishimiye muri make. No Fata ku mavuta Gaston Mbonyi, papa w'abatoto, muramuzi, mwamenye ari umunyamakuru cyane cyane muri industry nyarwanda, muri showbiz, ari umusesenguzi akaba n'umuririmbyi. Fata ku mavuta tubikesheje ikinyamakuru Imvaho Nshya cyabashije kuba cyagera hariya Imageragere aho bafungiye. Fata ku mavuta yaratangaje ngo ati ngazasohoka ari Fata ku mavuta utandukanye n'uwo bari basanzwe bazi. Ubona amashusho ari hanze biragaragara yuko Fata ku mavuta yiyakiriye, kuko yari yabaye na MC mu kirori cyabaye cyane cyo kwizihiza umwaka mushya. Abantu bari bafungiye muri gereza y'Imageragere, Fata ku mavuta niwe yabitangaje. Mubizi yuko hariyo ibyamamare byinshi bifungiye Imageragere, hariyo Motion Moses, akabayo Jade nawe baramujyanye, ibyamamare byinshi bitandukanye murabizi. Abatogizi turetse ko atayamanuka bitewe n'uko kimwigenzura mu iperereza. Fata ku mavuta niyo makuru yitangarije ubwe banga atazasohoka atandukanye n'abandi bari basanga muzi, kuko murabizi yuko ari umunyamakuru w'ubusesenguzi yakoraga ku Isibo Radio, ku kiganiro bita Isibo Radar. Mwagiye mugikurikira, murabizi namwe ikintu cyatumye afunga kuko yarakurikiranye ibyaha byinshi byo kuvuga byo kangisha, ngo aragusebya ngo nutamuha amafaranga. Ibyo ngibyo nibyo yarakurikiranywe, ariko baza no kumupima basanga ngo umubiri we urimo ibiyobyabwenge bya overdose y'ibiyobyabwenge. Nabyo byongera kuri kese bituma bamukatira igihe nimba ari umwaka umwe n'amezi atandatu. Umwaka umwe n'amezi atandatu ashobora kuba ari imyaka 2 n'amezi 6. Nabo barabyina bijyanye n'imyaka yabo, akaba ari byo ngibyo Fata ku mavuta yatangaje ari Imageragere. Naho Rocky ubu ngubu agiye gutangira kongera gushyiraho ibiganiro by'uko YouTube channel yo yagarutse. Nuko kora subscribe kuri Benja TV, ikiganiro cy'imyidagaduro cyane mu Rwanda, The Content Live, akaba ari cyo muri gukurikirana kandi mukugezwaho na The Benjamin aka Young Mil. Umuhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben akaba agiye gusohora indirimbo y'amashusho Indabo Zanjye, akaba yasoje kuyatunganya as soon as possible ASAP. Akaba igiye kuba yayashyira hanze vuba. Mwe muyiteze ute? Murumva ari iki yagarutsemo mu mashusho kibanzemo? Mwere kuvuga ati
bari bugaragaze igihe Bruce Melody yari agiye ku kibuga cy'indege kwakira Kizz Daniel, ajyanye indabo. Kizz Daniel akanga kumureba, akakumusuhuza, akisuriza abakobwa bakamwirengagiza. Abandi bakavuga ati bari bwerekane bamubaga inda, bari kubaga inda. Ni ibintu bamwe bari kugenda bakomeza, bari kuvuga ati biri bugaragare muri video y'indabo zanjye ya The Ben. Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ngo ntibakagereranye The Ben n'undi muhanzi uwo ari we wese mu Rwanda. Ibyo ni byo yitangarije ku rubuga rwe rwa X. Olivier Nduhungire muramuzi, nibyo yitangarije avuga ati ntihakazajye bafata The Ben bamugereranye n'undi muhanzi uwo ari we wese mu Rwanda, kuko ntagereranywa, niwe wa mbere, kuko ibyo yakoze nta wundi urabikora, kandi amaze igihe kiri muri industry nyarwanda kandi akiyoboye umuziki nyarwanda. Ibyo ni byo Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yatangaje ku rubuga rwe rwa X. Mwibuke gukora subscribe kuri Benja TV, ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda, The Continent Live. Ciao ciao, ikiganiro cyacu nakagaruka.